So well done guys, welcome back to my YouTube channel Banning T. So आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है. I mean sekali kau bifanta punya video long pot cetong tu long pot. Suruhlah lasi punya video banggalan lo ठीक है. Nili isi foto post है Facebook along anggel so foto along band ni pan komen ang pidun man ola so foto ko song si dia lo so apa ini yang tan post so foto banggalan lo jo. Ge so foto atong pangsi ke so foto share that non share non atong foto lagi ni foto le atong foto do share that non company Adobe Lightroom long Adobe Lightroom app nang tum long si avilang pete link description along nabi po download non Adobe Lightroom ke use tek tela pete comment long tan ko som si using ma so non ke tum Adobe Lightroom app long namon Adobe Lightroom ya so Adobe Lightroom app pendam del tejo interface bangela sono so tunggu soal sih kalian pon all foto belum biar paham mungkin nih di share foto wina tang deh so lahan lo jo mungkin nih wala gallery pe nang share foto so foto kai edit apa thai nang than về fast ko ke so well done fast na tungi nam nei bangela light long bang lah light show light long damon kala ni akial pot padutan lo na dom chini pola so dem long damon de pas na to mola contrast bang la bang 100 minus 100 below no an kala abiar bang shot highlight doi highlight kata 100 minus lo ke white kala pena dong te shadow ke chalo anke lada te white tap minus 100 bit lo non anke la lada te black la ber white adong white abia de black doi anke lage minus 60 dame 61 maybe no yeah alright anke tum la abia la light abia isi doi la ni hala care papa do tan la da ber non anke vibrate ke tum it ni tang di ni exhaust lang okay 100 and there 65 enough so next 66 भी है vibrate के anke yang tum la abia situation ke minus 10 से below के yang tum dabi milang ke la 10 bang ke plus 8 anke temperature bang ke 4 plus 4 ya kela pena thada mon hola isi kabong long chen doi ange color hela isi rainbow niam dat doi ange so dem lam berte non so asla red abang ke na tum situation ke minus 30 binon anke la luminance ke 16 ange la orange bang ke same lo 30 binon minus situation ke ange luminance ke 16 yeah 16 so alright and ke non bank ke green yeah or yellow ke lang tum situation ke minus 100 bit no anke lan tamang long ke green bang ta minus 100 lo situation hai minus 100 anke blue da minus 100 situation hola water blue bang de enta lage mungkin non dark blue dolang tang de chalo anke la non isia blue de chalo ya anke la non isia blue la dark blue bang da minus 100 bidan la situation bang anke belo alright da bang tang yellow pateng lo okay so a photo share that non so photo save that non ke to anke share that non la snapchat balong snapchat app ni share lo jo anke snapchat app tamang to malong abilang pete link description long po gini open hola plus de also la plus
doi mati WRT non foto NG mate an kini mo pena foto en po kai dit tang bang hade show lalu kai dit tang bang la pa du si do kai dit tang bang ni en lo well done an ke non bang ke so foto da kai dit bang ke lalu la background deh background show first na tu la cut pencil long dam no an ke vintage la ni hola pa bang long chan la rat vintage long dam an ke file number bang do hai file number bang le bear not ke la situation bang ke -100 bi ko on ke string bang ke maybe 2 or 13 lo bi ko 0 ta chok hai example ne 0 hi bi po an ke la vintage is strength bade and lage 42 plus si bi hai na tung aja me ne plus si bi plus 42 si bi lo ange so well done ange na tum atha khola isi doi tang dei ni hala red pot pakla kan lo ange so dem bek ke ngon ange la vintage lo mal bek la kona anke hola cut pencil la ni red button klik an na tum da lang na hai ko son si de nai ma anke after that la black ka bunai nahi bang la son jalo jo la nang ri pen si bunai nahi de nang ri si bunai nahi so well done son ben la ha ke ni dapen ke ni lang than dun de thang na một melody the ke la ke iri ben si syrian ben lo la pa e ke dai so well done anke hapus nang tu paik lapo so hey guys aprang chen tu panang thang tung la so a photo lapo ki paik bange chok le ki paik ki bote lage hala isi abel hai ero niom jadu mati di ero hai attack abel isi bange abel si jong isi bange attack hai la thek lo ina tu hala attack bangle bonai lo bote la ke penepo mane ala pa ik me long ga bear zero ba do lo bote pa prime me loge ke pa pai ji ko sort mai na ta lo ke so photo non ni save at lo an ke non ke na tum so photo save that non na tum gallery long hai an ke now na tum pixar open pixar go to pixar okay pixar apps tameng tum download le lang bote link description along do lo ke thoma app link da so non ne pixar so well done ne so photo gallery long save along ke non ke ne pixar along dam along ke pixar interface bangla lo la son lo jo anom da thek long lo so la son lo pixar interface ke an ke da ke na tum thana ke nang ne hai just na dom photo e nang po show photo crop shot ji bi ke crop ke nang tum da thai di so la ne crop shot pot hello yeah fair done gini crop alo so photo cholo lan gya an ke non ke nang tum photo and on photo and ji pute la add photo yeah add photo long na tum bel non anke dak pen ke nang tum thang dai nang ne hai isi photo png si ani thang ne buklang po isi png ani Allah but la butterfly png si ani ke so butterfly png nang tum nang ji de link description la long nang bi po download non la so png si ta me nang tum download te pen la description la long nang pila po la bang so png ali ke an par ke la so a butterfly made la so please ta me nang tum adjust me lo publish ta me adjust me lo after that nila don big clock so la son si nila ko end ho la son tok end ho pli la add photo long hai ange end ho so well done non ga so bang se en hai la so aso bang da link description along na bida pa so aso bang png ta en an bar ke la ta don lo correct belo an ka ko add photo long dam thun nang dei show non bang ke aso malian tu non show ada adjust non ki bi adjust bom jala hai
nge don aku entu na mane pado o ete isi beta ke ekdom kilang lamira rota pomodi di aku noni si entu na so well done lagela ni ria dunga si bipa so just done anke non bangke so pli paglo hi isi paturi yani omdat dona im dila se light and body ni la so bang muchara ola agate bang yan bo okay la done la so bang yan ni ya okay at anke so pot duplicate banai dan nang deh so hola layer doi isi la isi robor niam doi mati angge so tha la ni pabong long chen phe so tha hola kya cho doi so just non la blank long dam dan dei lage blank long namo angge screen bika angge lage koson si baglo nei bangge ya correct done angge non add photo long non add photo long nam to non so a light mo pen ni give you a light hai so bang la end to na so well done yes so a light duplicate banai dan ni mon ini di so wala rubber dong attack layer isi photo nyam na do mati angge duplicate pu isi do mati di da ber uno duplicate labu batai ni berde hini yang teklang po batai si berde isi wat po angge duplicate bolong berde de yo sono so on baga ya gas mele la ni gas bang no angge so apni blend long namo ge blend ni ola pabong long ken bola blend long namo anke screen ya pabong long ken tan ba ni screen long bana anke globo ya turi ge son de long pas ko ke la apli te long ni mati blend long dam screen long bilo pulote isi glow mane turi ge son si te long bode so well done da paglo la bro sab ke peni ke thom phanda pli phanda so foto bang na tum te long lo solution angge non isi apa ni yatla burton ola so allied akithe bang se en lo hai non gela ola arni son patori pane so akithe bang se en lo so a photo so light a png mane so a photos da mang tom dan ro di link description along lo ado non ankela blend la nam hela so photos da mi lapuni pabong nong chen chan bo red pen tom thek long po ke link dong damon anke screen long beramo screen link long nam that screen our ya lighten ya do hai sidame guess करना होगा so well done tangre ni ki biji adem ri la ho udan bang lang no ta bo jala hai so well done dance ni bi bola appropriate dum hai anke so up photo la blend bang ke is okay pa la opacity si pakom lang po up to 41 nahi yeah 30 enough yeah let's do it correct so well done a photo bang na tum long la lan lo pini a photo editing bang ke so an par ke mat ni na tum photo save ji bete hola adu ne babang long ken pe so lan lo ke nang tum finally gallery along bakla na bol so lage photo bang ke lan lo gallery along ni pon si no na bakla lo so lage photo ba so well done guys punya video bang lan lo jong sa video jong si pute lang misan pute like pita so guys na tum lang tang lo pute pile kiwi nei like pina video fan angke comment anke comment along thanu non next video bang copy to pick si wani ma an par ke nili channel fan subscribe ko lang pute subscribe non la ben ke hala bell icon na press that non so bye bye tata see you in the next video tab tak le bye jai hind vande mataram